podo buk elis, kok karem le roti lah ya? Iya omku bu, dimaju lah bu. Babana nyambi apa buk? Jadi namanya nyambi beres bayi ya? Kok karem nyambi roti lah ya? Oh, jadi gampang bu, bisa ya tor. Kula mau kopi na. Saya kocak bahagia deh nggak dia. Adik bahagia, jika tedung musuh kopi na. Kok saya panas dah kopi. Dan, mbak nara gawe kopi apa boy? Malah jalan lah. Lah, apa yang kita selok? Ya, manis kia ternyata. Luar biasa pacet membina koro. Par. Iya, membini saya tepak dia ya. Kulakunya dia kopi, musuhnya dia roti. Oh, sayang aku. Kan dulu. Elah, Waalaikumsalam. Injak mun buk elis jada ya. Keburu sih saya luang boleh malah bese. Manter kita pabeli mun kok sakit ya. Ya Allah kak, mak cacat gel ke coreng kak. Gimana kok saya cacat? Malah kok tak cacat jelek. Bener siapa nyorongakan roti jera kak? Jadi kibang kemarin nanya potering sakit. Boh, horana lek. Iya kita kalau dulu lek. Boh, alah kok ya. Kende kak. Duh, Kende. duh. Tak horana lek. Run. Sakit ngari ya, sakit gigi. Kok dah sakit gigi, mau sakit hati. Mbak nak tahu, engkau baru mulai TV LED bu. Harga nario 13 juta bu. Kalebat 13 juta. Tuh, minggu TV enggak satu ya bu. Duh, bu nama aneh. Serata orang sakit gigi kayak repot sama pamerah. Bu, naja sih nggak capok COVID-19 plus ya bu. Duh, mayu sate apa siap apa kanak nabun bu, kayak pada apa bu? Orang yang matena bun, rasa kayak gigi kok covid, benih covid ya. Bu, nara masih jalan. Jangan kok milih benar COVID-19 plus bu. Aduh, marah marah mani. Tak kelar je lah. Nyat-nyatan kapi. Bermah terus beresir ya. Perak kayak gigi, kok sialar mata kelar bu nah. Mayu ibu ke dokter bu. Duh, bimbang kok mun satya oleh kesebut. Bodoh lemah ibu. Kebeli tempe gembos. Sia, mbak namun masalah PC kamaan nih tahu sapot repot. Engkau kepinya nanggung ah. Ya, mau ngajari ya. Paksa ya tak rapal lah bu. Casak jalan. Lah, cara jiri ya lah. Dari gelak dus mata dus bana. Entah selong kok nyari dokter. Apa mbak nah? Terus ya? Meleh. Pin, minta arawin sela orang cap kecapen dari gelak. Petik beri. Nah ya. Kucing lalak ke kosek lama. Ya. Cek sakoni nah lakar cerek bek nah. Manter di lemate kau purun nah sempet. Nah beri tak dokter. Tulat. Mbak. Wah, Her, mana dari Dima? Jadi ya, apa sen jadi ya? Babun. Punya, manjeri lah mau nikakan. Ini na babun. Mben ka mau. Bari yang gua antar kamu ngonasri. Ano na apa? Bonyi kotu kalampi, Her. Hari ya jos kotu konte. Dede nyai. Tor. Kami lo babun. Tenang, cok water. Dana desa. Siap. Yelah kok mangga teh Her ya. Iya babun. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cair dah.
bana dari dia. Mulai Satya, bana mau songkok telak. Marle, perak gara-gara roti masa boy cerai. Saporana yo. Huka, benikun masalah jeria ya. 5 tahun kak, bana laki mau songkok. Ba tak pernah mas seneng kok, tak pernah nafkain kok. Tahun na makan ikan tok masa jahil. Wah, Lek, mau sewa lemar ro bening kok Lek saya kentok Lek. Sampai Lek. Ambura kak, lesong kok lah kabana. Tuli wah, turun kamu kau nembuk na. Si bana masa tak kasta Lek, ongkuan. Arapang kok kasta, engkau seneng malah bana ontur tuli ontur wah. Mana minta sangon nang kok, nang kos. Sango ongkos. Ya ongkos ya. Lek, tunggu ada cerai ongku yo. Puro dok emang kok ya. Tong kali 6 kali tong berempat lah yo. 4 apa 5. Tuh, mak malarat tuh sing apa lagi kok seria. Naget, biar setuput curhat ti orang. Siapa nak pelak tahu ngocah, coba ya. Kagak dua, gampang. Ambil macam bisa kok. Duh, cek sombong ngari apa ada sombong nah ke ya. Pukul. Berapa mak ning gua? Becak nala tao sambil metem. Ya, mari tadi. Ayo, enggak metem keng yo. Iya. Sitang kali, sitang. Terus, 2 kali, sitang 2. terus, Telak kali, sitang telak. terus, 4 kali, sitang 4. Terus. 5 kali, sitang 5. terus. 6 kali, sitang 6. Gagat! Aduh. Hadro ya. Engkau real sakit dok. Oh yo, salah kok merampinya. Bu, nanti tak boleh jelas. Bu, cek engkau nyoropong kak, bu nanti teh hadro cara ria bu nah. Oh, bu, nanti boleh nih apa jelas mon ka dokternya. Nih kulo, cek kulo. Anganga gigi nah, anganga. Ania mahayan ya. Ania na alemun ria ona na bona nang dalam. Bu, telur na bom pati. Wah, bos nak telur alebun. Kening kuring keran aja dok. Kuring cabut, putus gigi na cabut. Oh Ria, ada orang sakit ki repot saya jaga. Matiin aja bendok. Kok si raja alat tuh. Gua nambu raman nih, ceremi mana? Kok emalola mana? Mayu dok tuli dok. Ayo. Anganga di muka lebar-lebar giginya ya. Ya. Yo, Ini mah ya ada gigi na ganteng sehat Ria. Dok, buat masalah nyamuk, dok. Boh, Saya sakit, saya kanan, benih saya kacer. Tengah ben setecong. Ngalu-ngalu.